салому алейкум брат. Чӣ телефон гирифта яка ахират? Танч хуб, саломат. Хойр салом алейкум. Телефон гирифтаган телефони iPhone 15 Pro Max ай компанияи M Horse. Телефон нархш 7500 рубл ва плюси каси ки магазин мо телефон харидорӣ мекунад соҳиби якта падарка мешава. Ин яка боз агар ҳамира ёфтӣ хел соҳиби якта падарка меша. Чӣ гуфти яка? Бё. Бисмиллаҳир раҳмонир раҳим. Бибре кунем. Ина брат, ошчава падаркай ёфтакша. Худо хоҳад якта падарка мегира. Падаркаша бигир яка уҷа. Якта падарка бигир яка. Падарка мегира якта чихол дига бтеша бораи 15 Pro Max. Тамом гап неста. Ё падаркаш бигир. Соҳиби кадом падарка шид мекушем? Якамон соҳиби якта сертификати 1000 рубла. Ин аст скидкаи 1000 рубла. Метавонӣ ки бо 1000 рубла магазин Realphone бо ягон чизига просто бихар яка. Бепул. Нарх навод хеле яка. Тамом брат, гап нест, ӯзаи нағза истифода кунед.